Ova izložba nije samo značajna za nas ovde u Subotici, već je, možemo da kažemo, kako za celu Srbiju, tako i za ceo svet, gde on nosi veoma velik ugled u svetu slikarstva. Samostalne izložbe imao svugde po svetu, kao što sam rekla. Ovo je samo početak izložbi koje su ovog ciklusa, koje će se održati posle Subotice. Izložba ide i u New York, i u Milano, i u London, tako da je ovo jedan mali dar, da kažem, našem gradu, da smo privilegovani da se u Srbiji, u Subotici, desi prva izložba njegova, posle sajma knjiga ovogodišnjeg, gde je i promovisana prvi put monografija koja se odnosi na Damjana Đakova, koju je priredio Dragoljub Kojičić. Tako da, što se tiče Damjana Đakova, on posljednjih godina živi u Beogradu, ima 2 ateljeja u Zemunu i na Adi, tako da je, znači, svoj rad fokusirao u Beogradu. Što se tiče njegovog stila, on je prožet fresko slikarstvom u sklopu sa modernim pop slikarstvom, pop kulturom, tako da je to jedan vrlo zanimljiv sklop i sa tom svojom originalnošću je našao vrlo ugledno mesto u svetu i kod nas.